मतम सांगमदगी मिखल पांगतोक्तना लाक्लबा ADC से कोई कोविड की मतम दा हाइबदा 2020 की मेगी तांग कुंथ्रागा माथोई सिदा मागी 2015 दा पांगथोखिबा मिखल की मतुंगिना चही मंगा सब चाना फाग्रबनी अदुगी मखा तारकपसिदा मिखल पांगतोक्तना लाक्तना हुजिक्सी 2024 जून फावबु यौरे माइ तौदना कोई अर्बन लोकल बॉडी सिंग हाइबतर IMC यावना लेरिबा कोई नगर पंचायत अमदी अदर municipality singa gi mikhal su 2021 onwards mikhal pangtokna leibani admai tokna October 2022 gi onwards da panchayati raj mayam singa sigi su PRI sing ki su mikhal se pangtokna lakpani mamang da 2022 da mase 2022 gi November tha se da hairiba urban amadi rural local bud hadi panchayati raj natraga municipality singi mikhal loina ADC gi mikhal su 2022 gi November phaw da pangtokna hedna state ki cabinet decision sing lo khibule re adu 2023 da irang se me tha gi matung da lakraba matung da haibtare adu gi mamang da su January 2023 da amuka decision lo he tare madu da hai gi basi January gi tang ahum 2023 da lo khib decision da hai gi basi municipality amadi gram panchayat ki mikhal asi April May हाइबतारे March April सो ऐसे सोइदना पांगथोगनी अदुगा ADC की मिखल सिंग से ना कोई डिलिमिटेशन हाइबतारे कोई हाना ADC तरुखल लेर मतो तरादा ओंखर खिबना मरम मरगा मसी की डिलिमिटेशन लोयर मतुंग से मिखल पांगथोकनी हाइदना कैबिनेट के डिसीजन लौखिबनी अदुबु मे थादगी मणिपुर दा 2023 दगी इरांग लाखिबसिना मिखल पांगथोकतना लेरंबा ADC अमदी ग्राम पंचायत लोइनना अर्बन लोकल बॉडी सिंग हाइबति म्युनिसिपैलिटी सिंगी मिखल सिंग सी लाखलिब चही सिगी सेप्टेम्बर थादा अदुआइसिदा शेड्यूल तौरब याई हैदना लेंगा की ngarang phangkhiba cabinet mifam na haipatare decision se logre adubu gram panchayat ki amadi municipality ki di ayamna tampak to lebang to ibni na hairiba sing asigi magi matam ama lepaga mikhal pangthokhi matam da hairiba mafam sigi miyam singna to hana mai pakhiba demand torgus lakpa mikhal pangthopiyo haidana demand torga lebang aktani aduna mafam ani sigi oina di mikhal pangthokira thodokna problem leite adubu laiba wafam di hojek manipur gi chingi mafam sing asida maru oina ki koki dominated area sing natraga district sing asida irang se leiribana maram oiraga mikhal se possible oigadra maduna maram oiraga other area sing haibadi koki dominated natraga su atop district sing asida su hairiba ADC gi district council gi mikhal sing asi pangthok pada masti feasible oigadra bai waham dan lenga ki maketi haribisi hill areas committee na khanar matung da mase karmaina mikhal pangthok pa yagada gi natraga yaroi da bagi haibagi feedback si hill areas committee de la matung da madu gi final decision di logani haibagi wafam ngarangi cabinet ki mifam sida phongdong na khre haibagi wafam sing lere krumjari don engrip se SKTV ni raj nongthombam the Manipur files the mayam taram nokchari ngase Manipur files the khana gadur be topic si will ADC elections be possible in the hills ta hari ADC ki mikhal sing se pangthok pa ngam gadur ibra haibagi wahang doni wahang sing matang sida khana nenuk nam tang si khoi gi SKTV ki student election relevant be si aham ta da socio-political activist Oja Asang Kasarni Oja Sangbu Ahamda Tranmokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, senior journalist Oja Hongsamu Mobini Oja Mobi Busu Tranmokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Loinana Manipur University के law department की Manipur University की department economics की professor Dr. CHINGLEN MAISNAM ने Oja CHINGLEN Busu Tranmokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi कोई ahan बसी कोई Oja CHINGLEN की कोई ब्रेक है तो प्रोफेसर लो ने इरी बेसे कोई PCR के कांगो ना प्रोफेसर इकोनॉमिक्स ना ऑन्थोक पियो अदु कई Oja सांग दे दुमा हुक जरा है तो Oja सांग लाइव वाफम दी हिल एरियाज कमिटी ना और फाइनल डिसीजन दी लौर कनी है वाफम दी ले रहे तो वो नुमित खरने की ममांग दा है पे तारगे दी चही सिगी नुमित खरनी तांगकुन गनिपान फेब्रुआरी की तांगकुन गनिपान दा कोई की ट्रैवल अफेयर्स एंड हिल्स की मिनिस्टर अमदी कोई MP इलेक्शंस मयाम सिंह से पांगथोक पिना बहान मरुइना कोई ट्रैवल अफेयर्स एंड हिल्स की मिनिस्टर सी मिनिस्टर लेपा हाकिब ना ओइबना मर मरगा कोई चिंगी मफम सिंह थबन निथिन तौदरे मर मदुना महाक से सिंदोक पियु हाइबगी वाफम लोइनना ADC की मिखल सिसु MP की इलेक्शन की मतम से पुलअप तौसन तौबियु हाइबगी डिमांड अमदी हानगे फॉर्मर ADC मेंबर सिंगना पर्टिकुलरली कोई उरकुलम दगी मायाम से ना हाइगी बले सनापति उरकुल तमेन होना चिंगना अदुना लाक्चनी वाफम से ADC की मिखल से पेंडिंग कोइन ओराबनी मरत इरांग लाक्चंगी वातनी अदुबु हुजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा ADC की मिखल से पॉसिबल ओइगद्रा ओरेदुर हाबगी वाफम दनी कमाय थंबे जराज अखोय की द सेंग नदी ADC इलेक्शन से 2020 दा 21 दा पांथोरम गदबनी यस अदु COVID-19 लेखिबदगी मदु ऑन टाइमली पांथोपंगम द लाखी अदुरसु
amuka 22 sida panthopio haibegi kana pressure leibani maramdi always magi term digi yengladi chahi ani ahum chonthakre haijariba adomaina chahi ani ahum chontharak pasida masiki da akhoi da kep chauna leibegi mami ama lakadore adana handak ngarang cabinet na masi tauningai honarani haina ama takiba haibase hoji hill area committee da refer tawre the hill area committee na de mamang da su thamjabase hoji ti ADC election se tawram dai da ADC ki se delimitation ama process ama tawkiba madu loi khrabra loiba ngamdarbra haibagi ko madu gi report ama lei madu da ngai batai madu gi matungina adubu aigi opinion da aigi view da di hoji Manipur gi situation se masida hojek ADC gi election panthokani haibase kitang possible oidabra haibagi akhoi da chinaba makhal lei adana timing se September haibasi su raining season ni amarom da ko adugi chadaba khak lei aduga loina na hojek Manipur da thokliba irang sina maram oiraga miyam se akhoi gi awaba kaya aduga khudong chadaba thenaba mayam lei aduga 22 da Manipur general election tauki 24 da handak MP gi election loiki aduga ADC election si di ngasai hairiba ichino kuki singju yawga doriba akhoi naga gi khakta nate maite gi khakta nate haibjariba aduna masi yawbo potne na hojil leiriba situation se karigumba dialogue ama tawraga chatharaga lepnare khara peaceful oire haibagi ko possible adugi position ama situation ama lakrabdi madu process tawraga tawbiyai adubu leiriba situation si improve laitadana masigi kaino ma se khitang phajaba changes ama ahongba ma laitadana lairiba hojiki situation asigi type da chatharaga maraksida ADC gi election tawgani haibase masidi yamna maitelon da hairada khoyokna ba haibatare masidi opposite chagada male ai wakhanda mapung phaba ngamoy public na su masi nuai ga da mande aduga government na su department na su masigi process local paganda khudong cha da ba mande aduna hojeki situation na se kidang improve later ba tarade changes something later ba tarade hoji ADC gi election panthok pa isidi ID masi next to possible oibra haina ai dumaina thamjage okay next to impossible hoji panthok pasi kitang matam chadri habi hum dunia duna oja movie gi dik mai myang thambi di mar particularly koi tampaki oriba gram panchayat amadi municipality gi election panthok pa habi to dongna problem laidong mande as far as ADC is concerned ADC gi mikhal dadi hairiba affected hills area khara yawbunina panthok to mikhal se pumna maki hills ki oiba maruiba mikhal oi dunia duna oja sangna thambir sumaina oja gi mod leibira kamai habi ning oi election to basida koina matam sangna ngairakpanina se as per report haitare ko 2020 gi kano sida mai expire oi gre mi da punoi loi gre election na gi tha taru ama sangdi sangdo due tha song sangdo ga kano da ko December da due levene tha taru sina magi ek tu gi matungina taruk te sangdo adamine se panchayat su samane panchayat su kano gi kano do logi do 20 October 2022 logi do tha taru sangdo ini yes adi adum ya da level pong hatane ek ni adam hatane ba adu bo laidi election je khoina tawhaningi public ki demand ni tawbiu su haibani adu tawbu kanda khoi issue khar rise thulai delimitation haiba ma laibani na man ADC taruk te gi tara tholaga di area yenthokna bam changi area na yenthokna ba sidai da hojik lai si singi area kharji hoji mak khoi gi ari aitare community khara ma tongan ba lebni na se cookie dominated area do cookie area chalhaning ba naga gi naga chalhaning ba sumaina delimitation the issue khare be do hoji bo settle tawdri lo ai thajabada adu settle tawdri ga election tawruba isi problem cham legeni ani subadana hoji ki unsettled kano situation je sidai da mu yengse Churachampur sigi heart of the Churachampur maitai voter mayam lai maitai voter sing do vote koki candidate ha doini even naga adai le men khalu naga thada doini whatever adu orga di moi sing jigi electoral role si Imphal da handak MP election to wadumaina semaga polling station ga to tawdoribra adugi tongan mamjung changi ba adi candidate sing do campaign kamai tawdori sigi issue jung lai adagi mu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ इलेक्शन की पोल हंदक थांगदोरेसे मजे अइना खनबदा हंदक एमपी इलेक्शन तौरमदाई फाउबा ऑलमोस्ट पीसनी बोथ साइड कनामदा खुद थानदबई पोल अब लइयेबा सुमाइना इलेक्शन तौनारगदी तंपाक्तना अखोगी म्युनिसिपल की पंचायत की अदुगा चिंगदना एडीसी की तौसनगादी मी म्याम जो भोट लोई गाव लेदना इरान खरा तथगदरा गान अदुमाइ खल्लिब्रा अदुसु अदुम येंगदि अदब पोल सेप्टेम्बर बाव की ममांग जेता खितंग चेंज लाकदोरिब्रा हादे सेंटर ना प्रॉमिस तो बोले बनिना होय चेंज दबुदि अखोइनि याम कन प्रेडिक्ट तौनंगद्रे मानदि पर्सनल लेबल पोट मयाम थोला मी ना वारो पोट नि अखोइ हाजर रोय मदु सेंटर ना लौनिंग बदि जे लौजरसनो को मदु तौहुम थोप पोट तो सिंगै तौहुम तोइ सिंगै तौहुम थोकदि मदु मोगि पोनि अखोइबु somehow irang relation bi habne irang relation bi sita kanagi favor na tabada hoi adu gi wamda leite manipur da shanti lain biu kang ani gi nusina da basi to han biu tabada bo both communities da koi gi satisfaction oi bo mong da justice ti pi ga dong ne justice yaw da na justice for na solution di yaro adu bo aha ma da solution thi dring da koi shanti halen mam jang yem shanti lar kan da di अखोई सोल्यूशन थीरक लाइरकनी सोल्यूशन थीरक मतमदा कई कई तब याब मैम तौना तारेना डिस्प्लेस पर्सन जी फजना सेटल तब दिभावदी इलेक्शन जी नुआइरोइन खलेबा अदुगा डिलिमिटेशन की जिकी सिचुएशन जे करमाइना लैरिगे हेदसु गवर्नमेंट मदुगी चपचाबा कनम थमम तोय अदुगा ख्वाइदि मरुबा हिल एरियाज कमिटी की चेयरमैन जे सिंदोबियो हाइना रमने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जे सिगी पोची हाना लाइबनीना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जी लेपर हॉकी किस मा सिंदोपियो मा जे खोइगा कनेक्शन लैत्रे माना गवर्नमेंट की करी करी तबसे अमते तंगमदे ना लाइरी मरक्सिदा मखोइना लरकपा डिसीजन द क्रमाइ लौदिनो मोय हिल एरियाज कमिटी मीटिंग फंगम दोरिब्रा फमगना गुवाहाटी फमु दोरिब्रा क्वेश्चन जी एराइज मयाम तोरेबा अन सिगी मरक्सिदा इलेक्शन ना पोल म थांगजलकपजे आइदि मसी वइथोकनी थाजदे मसी तोहननिंगे हबदु तोंगामनि अदुगा वइथोकदो मानदे तौबद मदुगी रिजल्ट मियांगी मैंडेट आइदु आइदि चुमनसु लाकदबा मानदे ओके मसिना मता खितंग चाबवाले मता खितंग चाबवाले मरुइबा की पॉइंट ओहम हाब तारे पॉइंट नंबर 1 आदि ऑब्स्टेकल ओइदु से मणिपुरी हुजिक लेरिबा डिस्टर्बेंस चिंग अमदि तंपाक की कोई मरुइना चिंग द मिखल पांथो मतमदा कोई मैते मयाम से भोट हादा गदा यावबनि नमरम ओइरगा हुजिक अदुगा नोंमै कामना बन सिंगबा हादि तंगदु लैता बग सिचुएशन अमल लैत्रिबनिना क्रमाइना हारिबा एडीसी की मिखल सिंग की मफुम द पांथोकदनो नंबर 1 नंबर 2 ngasa की डिलिमिटेशन अमा हाना डिस्ट्रिक्ट तरु खदा हादि एडीसी तरु खले मद हुजिक एडीसी तरा लेरनी डिस्ट्रिक्ट तरा की एडीसी तरा लेरनी हाबनिना तरा दुदा मिखल पांथो नुगद मक्ता कोई डिलिमिटेशन हाबत्रा मागी केंद्र सेम गिबनि अदुना मादु एरिया तो क्राय क्राय बो मागी केंद्र से क्राय बो मिखल कोन क्राय बो ओइगदगे हाबकी सेमबा लोइदबना मरमरगा मिखल कमाई पांथोकतनो हाबा मा नंबर 3 नंबर 3 दा लाइव वाफम दि ngasa की हिल एरियाज कमिटी दा ngasai लौरिबा डिसीजन से हिल एरियाज कमिटी ना मखोइन अप्रूव तौरकांदा मिखल से पांथोकनी हाबने अदुना हिल एरियाज कमिटी है जी अखोगी आर्टिकल 371 सी न सेम बदु मखल की कमिटी ने हाइरबा कमिटी असिदा कोई मेंबर हुजि हुजिक से कुन ने लेदु से कुन से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए है एमएलए कुनचिंग दगी बसी मनुग तरा नागा के लेहरे तरा कुकी के लेहरे दुगा हाइरबा कुकी सिंग अदगा नागा सिंग पुन्ना मिफम मदि पांथोक तुइनी अदुगा मखोइन अयाबसे पिदुन हेतरा अदुना सिगी फिजिकल अमदि खितंग अदाइदुरा चैलेंज लेबा मिफम जेकम गान पांथोक तुइनो मखोइन यानिंगदुरिबा यानिंगोइदुब्रा एट द सेम टाइम मसागी हिल एरियाज कमिटी की मेंबर अमु ओरिबा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स के मिनिस्टर फाउबा सिंदोकपियो हाइबगी डिमांड अमसु चाउना लेबनिना मसी मिखल से क्राइ फाउबो ओइथोकदग ओइथोइदो हाइबगी वहम दुनियादुना वजा चिंगलेन दला वजा चिंगलेन एडीसी मिखल चिंगी मसी वजागी मियंगददी मसी पॉसिबल ओइन उबिब्रा नतगा हारिबा ऑब्स्टेकल मयाम सिंग असि लेबनिना ओइरोन उबिब्रा अदरवाइज अतोप ऑब्स्टेकल सिंग उबिब्रा कमाय थंबियो पुनः खंगना रे कोई right decision wrong time अदुगदी ओइदना को yes अदु लुरैबा पोट अमा खोइना नैनबा स्टेटी होजि फाउगिदी याउद्रिबा अदु आइंगोन द फाउजबा याम चाउना फाउजबा अचौबा अखोइदा लाइबा प्रॉब्लम अमदी करिनो हाइदा नो इलेक्शन नो फन सिमा खोइ कॉबिरोइदमने बको अखोइ इलेक्शन बु तौद्रबा फन की आशा तौरबगी वाफम ले काना रोय अना नो इलेक्शन नो फन नो डेवलपमेंट देन अदैदि तुम वायलेंस न लोइसिन नत्रा हाइदि अखोगी फाइनेंस कमिशन
matam chupada kogi Manipur hek lakpada haidi tara suba finance commission adagi tramatoi suba 32 suba 32 suba 33 suba 35 suba hojiti 36 suba la abane 35 suba finance commission na yam graba sepam mama kogi India pumbada ngasagi magi piri ba khudong cha hai tare ko piri ba mating do madigi manung du da chawal ba sepam mama di sigi maruina panchayat su sadi ne adagi urban local body de sadi local body de sadi ni adagi tuan ma si sadi bane natra ado hai ba kogi chawgraba sempam do adu koi December mamangi December gi matam du da phonggi ba ai pawm phangki madu da hari si hari ba sempam ji manung da ahum topagi ama hena sinaba ngamdre hena hauji pawda elo silakadro matam si pawda kari gi noida ngasagi panje koi gi ngasagi koi di irang leiri ade koi di silei haina koi thonglon na lerga heng hangdo kan ororo chendra poi pim leite hojik aina hajari do koi Manipur gi hojik NRGS ta lupa karo lising chamga lising ani akoina phangamba ya badu hojik ti kramai toge da masagi thabuk du sodre akoi numit maudra go hundoini Mizoram na subada Manipur na numit kunthama toini dege na sudre me di maudra hundu di pesa su phangi akoi di kunthama toi di pesa chong mulakti utilization to ba phan haji akoi panak talak pan deba mai utilization to technical problem me am se masi har elected institutions in later ga di ya ta me am le adru ne koi masagi panchayat ki dasu adu mai urban gi local body dasu makhoi later ga di masagi phanji masi sin ya ta mi pot mai am le gram sabha na ngasagi kanu si report si thagalak ga di adi magi labor gi magi budget tu sem rekan sem doino magi mandatory report mai am le ba aduna irolo bi de ko je lup ka dori ne ba ko sinking oi doi ne ko je hojitagi hona koina dum urabani mamde hojisi yam centralizing tendency ama ko India dale ana center signing states suffering ido ado irolo bi de muji ga hariba masai local body sing du sinking oi doi ne aduna akoi se ngasagi kana gumam na laga koi ji punga pharakan na kana la aga ororo thadarak tana koina pa maga se pampi de pini kain khanbai wa oina ubra khang diko mamang di yengse ba Manipur gi budget se masi kamaina chalai ge do akoi de revenue receive ina lakada ba sembam du da gi mo masai kharsa taw doini provision mayam tam doini ada lupa karo lising tra tu lakani lising tra tu mathak lakani na koi pare ba handu su pare ni ko masing manung da koi hojiki harbi film yam jin mam da karo lising ni pa da subsan groba adu rega ding sagi state ki akoi gi leir economy se kai thokani adagi mai khungi gi film kai thokani sor gi film kai thokani madu da amuk akoi gi ningai gi ba pa to madu sem kan ba hona da akoi gi decades da akoi chang pusu ya mam de hojiki akoi gi magi center gi magi funding gi magi keno se pattern ji yam de ke na koi gi condition de test to ana si am dor ka de ni koi je ana thousands of crores ta lakadoi ne koi mangja base aduna election to the gi mangja basti karino hai matam da ko gi masagi atia will be the limit sky will be the limit oi doi ne adu yong ko gi masagi singi su ADCC phajana koi function to gidre kan natra masagi matam chan to ngam dre adagi ko gi urban local bodies adagi sigi panchayat ki su phajana to ngam dre koi se haidi matam chan to hobdabagi sigi yong ko masigi falls ADC hakting na ai fall masi adum leina kalle schedule track ki welfare gi damta lupa budget ta mamangi chahida lupa crore chamapan go humputre thame adu sinra pa matam da lupa crore chahung manga da sinraga handarak tan lupa crore chatru ko humpuni toi adugi madu lehowe haidi adu yaudan haidi handarisi 662 crores schedule tribe this the Lucas samde adagi sigi OBC gi state koi underspending ne sigi budget na big promise aduga spending na underspending ne bomb agi budget na bomb oraga koi pol opinion lo chalai se siga su amari le ne adagi mo khungang chokot pai ji sing maru na koi singi mayam si khungang gi amai le ne khungang gi damuta mamangi uji 2022 23 gi hoji phawda phangba koi record ta lupa crore 5175 si budget ta hape karo lising mga chama humdramari koi budget ta yaure na koi kuba kuru raga losilak padi lupa crore lising ni chama pan ngam drum doi de losil leba na lising ni chama pan mog drum doi ta na khasa tawi samna de karo lising ni ge chama ga
marfu matoida dagi hen na koi sinaba ngamde haidna magi actual da la eba ko adagi si low singu da suni samanai karor chama ga tara dan dare koi lising macham mo ra thamu budu dagi ana puna maksi masagi khungangi lenga sorgi lenga masi phajana koi le hauda badugi madugi proper magi function phajana tauda ba siga sya mai lene aduna hojik akhoi digi lakadori ba ngasagi ching chakot pagi koi balance le ren khale sing lakadori pesa si krai da lakto no ani irolo be ding ngasagi ching de irang toriba kambusu adu madu thengna ba koi loimak si punna tumina doine samna re koi gi titanic ten lup adu mana koi lupina doine ba ko masta koi gi bharan si de tongje ba mta kisu yaudi adu election si matam chana koi gi tawbasina koi gi magi ching chakot pa khung chakot pa adu manipur chakot pa sida masta mating oidoini adu karigumba koi gi sida panchayat su ujigi hariba september 30 sida koi laukthokra ka tawbangam draba municipal su koi tawbangam draba adu ergadi kari da koi ngasagi promotion kabi mahuta koi penalty fangduine samna du 16 finance commission already sembre manipur gidi koi gi magi state finance commission su home subden semdri midi taru yong semna grabani ana koina masda koi gi phim phargidra ba phim sidaida phangjari ba khara koi haku mna da yomdra phangi ba khara ji bokta madu boktoi phangtra kanda di ha ha kana launa kanda di akoi mesen onjan ra kanda aphang aphang ba lakna ba aphang phang muna ba gi phim highway da loi thorok trang sagi kan mi masing de lutar masing ni help phim la ka doi ne sing da su ndra ko aduna koi bullet ki posi to ga koi belot na sin bai di city koi democracy mathong ne ba ana sing je bullet masing ga adeng sagi mi masing ga koi bullet masing ni hen bai phim je dum leire adun masi koi gi bullet sida ke koi belot on thor na ba gi phim je ta hodra ba adu rege di ngasagi hoi nok tu nok pa yai nung din wai bai adu gi adu ma khun ngai du di ngasagi sire ngai ba sire on do okay from bullet to ballot have tare madu on thong na bitam telengang na khongthang di pai khale masi september tha se da koi mikhal se pangtho no ba sem sagani habni adu particularly final decision will come from the hill areas committee HAC dagi lakani habi wahum su lenga na damak thami have tare duna ngasagi delimitation ama loiraba adugal irang se ma khara saphap taragadi mikhal se pangtho pangam bagi film da su lakpa yai habagi wafam sing dune duna yes delimitation gi matang buda makata khanadring da delimitation sina koi urban local bodies aduga rural gi maruina delimitation na koi gi chingi se hana taruk ler madagi tara dong ai najari di hojik thengdar be state amna thengdar is delimitation gi amai ne ba okay maduda supreme court hanan haire ba delimitation is the continuous process ne maduna delimitation noi tawring da irule be koi tu doine ba ngasagi phandu di mai delimitation duga mari leiner oi ba ko matam chang chang mai di koi budget amuk ta haro mai financial loi biduna adum halaka doini natra aduna aine haijari do koi manipur di masi warning oni de logda ba aduga ngasagi film diam so bisi kaino da lupa karo lising mga changa chatuk lising ani phangba ya ba NRGS na ngasagi maduda akoi gi mang makta da akoi gi imang makta da koi gi masi akoi khutagi nanthokrabane natra adu akoi gi financial adum halu yara roiba 2023 24 do halu yara roiba hoji 25 24 25 tala ineba aduna delimitation gi process tu su loidraga di mathu su dum hoji ki film ju dum chata ba du election du di tongna ba anyhow tongna khona ba sa masi supreme court na hanna na masi hairi ba hadi mesna koi depend tawle ba adu erga di yamna chumbadi mani adu ga ngasagi madudagi mangjaba mayam du di akoina diketa koi fukat pangamoy okay mangjaba mayam du fukat pangamoy habne duna oja sang ngasagi mikhal si delimitation ngai le targadi mangjaba ngata oigani habi hom dune duna mamang dagi delimitation se adum masi tawgini habigi ngai reg la beta district taruk le mati district tara surabani na ADC su tara supam tu habigi demand da demand to mayam su le eduga tara ore dum ni taruk ta dum tabgota bani hab mayam su lei habta adu hojikti 2022 da pass to kiba bill amagi matung number one amendment bill habta tare koi manipur hill areas district council 6 amendment bill 2022 pass to grema duda ADC taruk le ramatu tara ore gani habs ya nagra duna tara da to tare duna tara gi delimitation du loibang ai le targati hojik hill areas committee na su masig masi loidri masi lorga to jena mu chahi ama mu ai targati mangja basi miyam gi adum oigani habi wahum leibni na and also so yam interesting oi ba wahum lai targati ngasai gi me ge tang kuntra ga mathoi 2020 da corona marakta ngasai gi magi term se loi gre ADC gi adu ga tha taruk ama magi lo gi matung ek ki matung na sang doi adu makha sang da bu ya da gi ngasi bhaw mikhal pangthok tan le adu kari gumba mamang da mikhal pangthok demand me am to gi haptare delimitation to ga su mikhal pangthok pi ro hedan demand am chauna atsam na karine to gi haptare aduna matam tu da mikhal pangthom tar ga di ADC gi mikhal pangthok tan ADC le ram tar ga di ngasi May 3rd 2023 da live irang si khara
अतोप मायोना मदा हदि मसिम लेरम दब यान उबि याब्रा एंड नाउ ADC इंस्टॉल तरप मतमदा हुजिक ले इरांग द खरा मखै साफरप याय हन सु उबि ब्रा कमाय तम जरा ADC से सेना हाइबदा grassroots level की government ने village level की को अदुना मसे यामना important ओये दो मणिपुर की से मतम कोई ना चाहे nearly 30 years को 81 82 अदवाई दिगी सब अदुगी तौरगा ADC election से तौददना 1990 दगी ना कोई 2010 बुक तौबि रहता या 90 यौद्रिंगे दा तौ 87 something 20 years hen खरबने 84 85 87 अदवाई दिगी इरांग लाको खरबने अब ADC से तौ कंटिन्यू तौ खिद्रे अदुदगी 2010 दुदा लाकपने अब nearly 25 years है केब लेखरे अब अदुमाइना केब लेबसेदा यामना चिंगदा अखोगी डेवलपमेंट दा सोंथबा कॉम्पिटिटिव ngमदबा हाइबसे अखोइना मिक तो उयेबा अदुगा बेनिफिट डायरेक्टली पर्सन दा नत्रगा पुअर पीपल दा विलेज दा लोकल लेवल दा यौब ngमदबा अदु ममांग दा यामना फन पिकलसु ngसाय ओजा प्रोफेशन हाइबगुमना ADC लेबा कांदा स्कीम खंगदे अमा खंगसे डायरेक्ट मसे लोकल विलेज दा परनेटेड तौरमेबको अदुगी कानाबदो अदो चाही 25 30 इयर्स केप लेखिबा इसे चिंग यामना लूप होल अमा लेयबा मासे की पांथोक तबगी मरम ओइरगा अदुद केप लेबसे दा आइखोय वैली का चिंग का डिफरेंस लेबा कुमना ममी से उरेबा ngasiने masi mayam आइखोय ब्रिज केप अमा लेरकपसे अदुना ADC सिटी लोकल डेवलपमेंट की लोकल लेवल की गवर्नमेंट अमा बॉडी ओइबनेना यामना इंपोर्टेंट ओइ तौरमगा तबनी अदुबु 25 हेना इयर्स केप लेरगा 2010 दा लारगा अमुक 10 तौरे 15 द इलेक्शन तौरे मथंग लारगा सुमाइना अदुदा 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस गो 14 13 14 फाइनेंस मदु नंगदना ngसागी डिस्ट्रिक्ट लेवल दा केंद्र लेवल दा मदुगी कानाबा मयाम अदुम खरा खरा फंगकियबो अदुगा ngसाई ADC से मागी मेंबर सिंग नत्र काइनो फंक्शन से तौरक्तना लोकल लेवल की दा गवर्नमेंट अमा लेबा हाइबसे अखोइदा याम फजब पोत अमा ममी अमा ताखियबा अदु यामना लाइबक थिबदी मसे COVID-19 दा अखोइगी ब्लेम तौसलगा इलेक्शन पांथोखिदे अना हाइबदु कुमना इलेक्शन सिदी काइनो मागी नियम अमा दा सिस्टम अमा दा चपनेबा अदुना होजिकी ADC होजिक डिलिमिटेशन हाइबसे ADC की डिलिमिटेशन नेबा नत्रा अदुना ngसाइगी डिलिमिटेशन तो हाउद्रिंगे दा इलेक्शन से पांथोरमगा दबने अब अदुबो COVID-19 दने हबो अदुबो COVID-19 19 लेना अतोप स्टेट ददि इलेक्शन तौखिबा मु लेबा असिसु अखोय अदुम कंफ्यूज चलेको फरे मसिदी ngसाइ डिलिमिटेशन जु तौरसु तौदसु प्रोसेस ऑन द प्रोसेस द इलेक्शन सिदी पांथोगदबने मरमदी इलेक्शन तो डिलिमिटेशन तो तौरगा लारसु with effect from lapu kanda next term the madu implement apply tawgadabne pick up tawgadabne ba adu laktringe dadi hanagi leramba du dagi adum process tawramga dabane ba madu delimitation du da taisalaga delimitation da haijalaga sonda ban tawba natraga ban thingba haibase tawdaba haibase de masi kep achawba ma kari maram gi do haibado akhoi nainan pham thokpra haina lojai adu na ngasai ADC की डिलिमिटेशन की प्रोसेस इलेक्शन की हेंथो 2020 द तौगदो तो तौद्रे 21 द तौद्रे अदो डिलिमिटेशन प्रोसेस दी लास्ट अखोय की 22 लाख कांदा आफ्टर जनरल इलेक्शन द होबने अब अदुगा ADC की डिलिमिटेशन सिदी मतम यामना कुइना लौनिंगाइसु लेते आई वाखंद को मरमदी हाना लेरम पोत लेरे अदुगा अपग्रेड तौरकपो खोक्तनी एक टू की मदुगी रिफर तौरगा अपग्रेड तौरकपने अब मदुदी सेंटो सेंजिन तौरगा अदुबु ngसाइ चिंग द ओइबनेना प्रॉब्लम से कांपोपी डिस्ट्रिक्ट ओइरसु सम काइनो विलेज खरा से ना इम्फाल ईस्ट दा वोटर इलेक्शन दे याउखिबा उख्रु ओइरसु अदुगा असुमाइना कनेक्शन खरा लेखियबको अदुमाइना तौरकपता खितंग मतम लौबा नत्रगा डिस्प्यूट लेबा एरिया सु तुम लै अदुबु आई वाखन दे ऑलमोस्ट अदु तौगे हरदे विथिन हुजे 2-3 months दा लोइसन बसु याय अदुबो नहान अखोइना पाउलौबु कांदा दे डिलिमिटेशन की प्रोसेस से लोइबा ngamdri हाइबा मो पोत लेबो अदु एरदे हुजे ngसाइ डिलिमिटेशन द मरम ओइरगा ADC इलेक्शन से तौददन न चखरेबो अदु दे होरे सितंबर द तौगनी हाइरिसे ADC के ngसाइ के डिलिमिटेशन प्रोसेस तो लोइरमदरदे
postpone tau doribra haiba question ama aduga masidi delimitation ga kari mari leinage haiba question ama chauna lai ba khoi de ko ado delimitation du loirasu loitra kana hanagi do dum tawramba taina loira kana adu da pick up tawba taina ko aduga election city must ne ba mayam na pambadi delimitation adu tawai tawde haiba nu na teba local level ki government ama leiraga people sing the connect tawba ngasai 14 finance adu mine 15 huji 16 finance madugi paisa yaubra yaudabra go non plan yauribra aduga ri akhoi gi manipur da akhoi huji ojana haibiri ngakpadi oja raj paisa leite economic sole akhoi mi singse why hairaga any NRGS ki khakta nate fund se I was taking NECD ki way by donor ki way by adu ato potegi way fund se laraga hankiba yauri ni si akhoi amni ikai ni ngai ne ko aduna sida economy sing aduga kaino sing se later bra haibagi natraga moida tanadra bra government se asigumba khangdra bra aduga bureaucracy sing se masi kari tawkhra bra haibase bajana id open debate ama tawning eba abuji record phajana thikal ase aba planning the thajan gani adam chahi mari manga palaga laigani aduga fund lakani hoji tribal welfare ko the tribal development hills ki se tribal ki se utilization p de haidana fund achau ba lakpa ya da na laikhrem amula sijina ba ngamde haita da na hanki asonda di laira ba laita ba kaya na yum saba ngamda da na magi farm tawba ngamda da na entrepreneur hoba ngamda da na yum kup ngamda da na ising maram kai da na institution laita da na awaba kaya thena da na magi honna jaba human tara tawri ba da na angang singa du da mapan da facility le haiba gi tamakta shillong da Kolkata da Delhi da Mumbai da Tharagal da honari ba puna mak lairi ba akhoi da achauba ke ba ma leibsi sini aduna masi khara makhai kokni ngai se ngase local level ki government leibse masina directly people da khara penetrate throw ya ba ko aduna hoje rasna adugi mari leina na hangjabado ai mamang ya topa platform khara da tham khara bani the in fact ADC election se matam chana pantholamba huji ADC member mayam se phajana function tawram leiramba aina aigi thajabasu ngandaki conflict thokpase adum laibak yamna phana mase thokla moidara haina lawe kringba thoklasu control tawbada hena laiba pacha ama oiramgani aduga amu thokra tarsu huji solve tawbada hena mase pangal ama leigani hujik maramdi ADC district amad ADC me 22-24 labor ni haba 24 labor sina masi directly people singa connect tawraga area da contract tawe connect tawe ba adur dinga sa ADC member dudi kana oigani haibu kanda government aduga lenga ka siga ko direct moi se link labor moi ne control tawu pot ni haba aduna madugi plan tawbada natraga mission ama chathabada asena khudong chaba amadi oiba aduna ADC se election panthoroga ADC gi government se phajana run tawranga leiramba taradi handak thokpa iran se chu aidi 80% di control tawram ga dara tholo moi dara haiba aidi mamang da thamjai adu gumba ADC election se panthokpio haina etsamna mamang da yamna rally ga chatna ban ga tawdana the tawra hawkhibne ba madu karimaram gi panthokpa yadab no khangde go adu gumba dagi केप से खरा लेरगा लास्ट ता अइना सुम खनबदा एट समना हाइबगी अमा पोत अमा लाकपतेगे पोत से अदुगी खितंग मरी थुम लेनग्रप कुमन उरेब अदुदगी दे अखोइबु थवै सादब माले अखोइ उसितब माले मसिदी हाइबगी लोमदा डाइवर्सन से अतोप अमा द डाइमेंशन से डाइवर्स तौखरेब को अदुदगी मरी लेरगा होजि सोलिटरिटी रेली हाइबसे पोत से लाखरेब मरमदी मोइना मेमोरेंडम के पिसन इलेक्शन तौबियो तो मरमदे करिगिनो आरगा ADC election सिना ट्राइबल सिंगी चिंगी यामना कानाबो ओइबो याय ओइदबो याय एकटुना चौबो याय पिगलबो याय अदुबो मादुना आइडेंटिटी अमा राइट अमा नत्रगा डेवलपमेंट दा खितंग ओइरसो ट्राइबल सिंगी दा मादुगी नोआइबो फील फाउंड पोत अमा खक लेरियबा अदुगा लाइरि लाइसु खरा हाइरिबा mayam se ADC member oidana khotana leiri baniaba akhoi gi all student organization leader oiramba mayam se madu oidabadagi oihandabadagi election du tawdabagi moi gi hairiba demand grievances mayam do hurt to bidabadagi ningba kaiba mong da suko
khara adum akhoi nuai da ba tare ning ba kai bai di pen da ba mayam so tum yaubra adu digi pat laraga last da solidarity rally do pantho kreba madu kana na sinmuno etsam gi makha da ne ha adu di mari du leina dro adu digi di masi akhoi tongan ba kai no ma to da ba tara de akhoi gi ADC election constitution na ya ba pot system na yaraga lakra pot da chahi ani hum election pending tawraga leibase pantho tan leibase masi di kai no ma oiba male haibagi aina khangjaba wane ko madugi feeling du lom da misunderstanding amada chakreba ras madugi matungina madu potu laeba aduna hojik thokre adun ADC election sel at least leiramba tarade ai wakhanda yamna akhoi control tawbase da natraga solution ama purakpase da madu expedite oiba lambi ama oigadaba adu hojik matam helen khanbibra kaino matam henba se tawraga ADC install tawra matung sida khoi hojik le situation ji khitang panba ngambada hojikti jaraj khitang lure bese mayai changsang khre aduga function tawraga leiradi phaba function tawdri hojikti aina ngasa hangjabado September da ADC election panthokani haibase the sena panthokadra panthoidra haibase question a chobo chawna leikre maramdi sonda na delimitation da high khreba aduga ngara mahoi gi do hill area committee da report to logani haibne ba adudi hore hill area committee na loisandri hairade kari khumgadaba aduga hill area committee hairise kuki MLA tara yauri bine ba member adugi hill area kare tomikam da ichina kuki singna election se tause haiba kanda mase tancha khudong chadri haiba amadi lakani ba oja so lakani adudi hill area committee da kuki tarani naga tarani kamaina report lakadori ge haba ojaras se poche am ludro aduna aigi wakhanda di hill area committee refer to kanda hojiki situation da janjar da de ichina kuki singdi yad mande so yaroi adu de report to da dispute to lakrani ba natra adu maina taw kanda aduga madu ichina kuki gi wafam khakta natabada hojik leiriba leipaki punamaki situation da akhoi army ga singmunna adunga halere ada kapa nga ada lere ga tu tawna ban ga tawriba mayam se hore election kaino na sigi kaino chief chief election officer sigi kaino sina CEO Manipur sina mathau pajana panthopa ngam dawribra number 1 number 2 da masi panthopa kanda all the districts aduga ADC leriba mayam gi CEO sing natraga caretaker sing aduga DC STO STC sing se involvement to doribna involve to doribne aduna moi mathau phajana tawba ngam doribra haiba question di chawna laiba maramdi hujiki situation sida chatho sing yadaba mayam thenareba masi maitei khakta nate hujik tribal mase naga mase su chatho sing yadaba khudong chadaba mayam thenareba natra adu moisu lakpa yade sum chappa yadaba aduga kring base da rally ama to bana ma to boda sida kampopi da kapna hairon hujing rang chiri da kapna bare koklen da kapna ra kanda akhoi mi chaka da base kinare natra hayeng sigi ukhru lambi da kring ma kapna ro hairo asigi problem si le haijari ba ras aduna aidi situation se phajana control hana ma to ba changbra adu to ba khra taradi election do madu nainaba khanaba ya haina lojai adubu ADC gi election tawdaba haibasidi ngasai koi tamona haibiri yamna masidi akoi mangjabani manipur gi akoi chingi leiriba ichino tribal singda mangba ise manipur as a whole mangbani chingi makoi da benefit tawraga moi economy phakat ba haise akoi as a whole manipur gi oina kanari bine ba anu hojik 14 finance gi kanabadu akoi khrak phangi Ching the curriculum also tanky cross Hatana, correct Masana, playground Sana, ADC level the go. Madu credit to government of Panglibini, MLA sing of Panglibineva. Although Jiki Madu later put the MLA Sigi, Kak MLA sings in the Loina, Yangshan Bungam the Ba, Pauna Bungam the Ba, Fun late Habagumba, community whole Sabungam de Abu Mayam se Liaba. Aduna non plan the gay, Paisa extra Mayam se Lari Beneva. Adukumba income sources ama Oibo Potu. Election to the boogie maramna, Masi ADC function to the boogie maramna, Madugi Punama benefits, Akwe Mangja Krem. Okay, benefits, Mayama Mangja Adona Hariba, ADC Leram Taragadi, Manipurgi 2023 the Lake Irangsi, Karamakadi control to Oba, Kara Laram Bayab, now installed Matamda,
kitang waga to mali aduga maru in election se pangthok pangam gaduri have we wahang ama chauna leri that will be the biggest question for ADC elections if September the tawzi hana khan batar gasu aduna ai jamu bitra jamu binga sai election se September da pangthok pa adugi recommendation na final gi aya basina yani yaro have gi kenu magi report have ta recommendation sina hill areas committee na pirka doni na hill areas committee da sai composition se tara have ta ku ki MLA tara naga MLA tara ni aduna Mikhal se pangthok si habisida ayaba pirakadra habagi yam chauba question amadi le adu mamang da khogi February gi tang kun gani pan nga haje khiba hanagi former ADC singna koi tribal affairs and hills ki minister del pa horkip se sinbiro mal masala itrabnina thabok torom mayama difang wergale re ama sinbiro habagi wafam galwena na Mikhal su Lok Sabha Mikhal ga cham manana dum pangthok pio habagi ADC Mikhal se man demand to gi bidle hai tare adu madu he no 29th February 2024 Masigi no misida su kugi naga MLA tarana chief minister the CME have tara kui travel affairs and hills ki minister se change to biro amar replace to bi thabu mayam different ore chingi chakot tharang mayam to ngam dre adugi wafam amasu leibni na ngasai gi chakot tharang gi thapu sidi ngasai gi affected area obi non less affected area obi mafam mayam se loi mathuk daduni adu swai sida final calls ngasai gi mifam sina karai da pangthok ka ha hadi hill areas committee si Manipur legislative assembly ki committee amadi oiduni aduna mifam si masigi Assembly ki mapan da pangthok pu yaga do ribra habi wahang ama even yare khan tan mifam se karai da pangthok kani da hai riba composition se ki 50-50 lenari ba members singa sina aya ba karai phoba pi ga de piro de hai ba wahang duni aduga finally practically election se execute to bungam ga do riba lai riba law and order ki situation na hai ba ma kwai thembe MLA sing duna hai tare government so hai tare go MLA sing duna ADC election je pangthok haning bra haning da right ko salam thok le कोई पंचायत की वगैरह म्युनिसिपल वगैरह ADC वगैरह मागी कंसर्न MLA सिंह इलेक्शन जी पांगथोक मापांगन कन अम तो हेनिंग देव सिदी हम सेम पोनी मरम दि कनो दा अखोय दे लेरिसी माई मागी मथौदु हेंजन तौरगा पब्लिक की बेनिफिट अदे वेलफेयर स्कीम जी मोय मखुना पारगा मोयना सिना बदौना तौरगा क्रेडिट लोनिंग बगी कनो सिना वाखल एबसु होजि कनो ना असांगा थंबिरिबा बेनिफिट मे आमा फंगद्रे हाइसे अदागी ADC दु लेरगदी ADC मेंबर सिंग तो दोने ADC दा मैक्सिमम 20 मेंबर हाई अदु ADC तरुक तुगे मेंबर साम कुंदुना माय माय एरिया दा तो दो MLA सिंग दु तो दोने मा पाम आइसे अखोय सि पंचायत सु पांगन छोंदल जे दुने बा अन मोगी इंटेंशन जी इलेक्शन तो हनिंगगदी सि इलेक्शन तो बुदी गसु लुदेन खले अदु अतोप इसुमना ओजा कन चिंगया न साइ फंगी करी हम थंबी की को लाइदी ADC सी तरु खतंग इलेक्शन तौरदी कोई 16 फाइनेंस कमीशन लाकांदा ADC तरु खक्ते के फंड देगे न लो यार वो ओके ADC तरु हाई टारगेट मरी में कलक दोने तरा तौरा दिया तरा तौरदी तरा दोगी अनदर 80 ADC मेंबर मोगी स्टाफ अदगी मोगी अते इंफ्रास्ट्रक्चर में आमा सि में आम सि लोई सेम दोने ADC तरा सुरगदी अदु ADC तरुक सिगी मिखल पांथोक तना लाख पचे टर्म अमग ओंग फारक तुरा हप्ता चाहि मरी फाजले अरु तारि टर्म अमगी पैसा पुंग मांग द्रसिनु मांग वजे नोगी ADC की पैसा दी स्टेट की ने स्टेट ना सेंटर दे निजेबो वादने बा खगी केना 6 शेड्यूल द पीरी बा ADC का मणिपुर में ADC का खेतना रे बगितन ओके अखोगी दी स्टेट की कैबिनेट ना आयाबो बिबा स्टेट की असेंबली आयाबो पोतुने बा मीगिना सेंट्रल ग्रांड है सेंट्रल ग्रांड ने स्टेट की मथौदा देव सेंट्रल दी मोइन नी बहर लोरे कोई जने स्टेट ने पीगे दौनीना स्टेट की असेंबली की आयाबम चंगे इवन ADC दा लो सेंबा या हाइजर गसु DC की आयाबम चंगे अदि गवर्नर ने एसेंट पीदर गदि लो दुंग ओन देव सिकी खेना बा मयामा मणिपुर की ADC दा लेसी यम लिमिटेड ने बा पर्सनल वेटर लाइक मैरिज गुम्बा डाइवोर्स गुम्बा अदिगा सोशल कस्टम आइरा मोई ट्राइबल की चना बी के गिदा अदु युमभम मोइबो पोन हातने याम हेनबो पाक सौबो पावर याउदे अदुना ने हजिक ADC इलेक्शन तौद्रिंगे ममांग याम कन तोरमिसे कोइगी फाइनेंशियल कनोसिदा कोइगी ऑटोनॉमी से मोइदि पीबी उगा हाइरेसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लेरतबा असेंबली न पास तो पैसा देन फंगमंगम दबा अदगी मोइना केनोमदं खाना जाबगी अप्रूवल से अमु पीउ यादबो याउसलकबा अदगी DC दुना अथॉरिटी वर्कबा ADC ने लोवारे तो DC दुना यानिंद्रगदी मधु सुंग यादव पोट होते लाएबा सिगी पोट में आम सिगी ने बा 6 शेड्यूल गा तोंगानों तांखल लेजे अनि सिगुमो में आम सि एखोइना येंगी सि MLA सिंग दुना मागी केनो सिंग जी ADC सिंग जी फुली फंक्शन तो हनिंग गदी कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरी बा मतुंग इना डिवोल्यूशन ऑफ पावर हाई तारे को
कोई जो ADC की जो मागी बिल्लम पास और एक हम सेमत और 1971 दा मतलब दो इंडिपेंडेंस फंक्शन स्टेट फंक्शन में ना कनोना कोई पार्लियामेंट पास तो बनी 71 दा पास तो हुआ एक तो मतुंगी ना कोई ती स्टेट फंक्शन में ना अमु ADC तरा सोहन भाई दो स्टेट ना एक पास तो जरी ने अदु तो मतुंग दा मधु की कन्वर्सेशन तो ने मधु पीरी बा माई पावर सिंह दो फुल्ली एक्साइट होने के दो ने अदु एक्सरसाइज दु तहन बंग ngam दी ADC इलेक्शन तौबा तौदबा चमाने अदु बजा सोइ सिदा उजाम जी थंबी खिबा ngasai gi x gi matung ina koi hana ADC taru ki mikhal pangtho me 2015 ki pangthok pasina me gi tang ko to 2020 da mai matam loi gra habtar adu tha taru ma sang do re adu su adu bot mikhal pangtho ngam gi dre adu lakchani wa humdi hoji koi gi ADC tara oi gani habsidi masi gi amendment act hai gadra amendment bill oina pass ki basidi hoji ki anuba second term after BJP की second term से लाम मतुंग दा 2022 की अगस्त था दा मसी amendment से पास हो गिबने हफ्ता 6 amendment bill अदु इतारगदी अदु दा तरा ओं खलक पई वाने अदु अदु term लोगी बसदी तरा ओं खत्रि गाय दा तरु पोइरि गाय दा तुम ओइ ग्रबने हफ्ता अदु इतारगदी तरा की delimitation ngai लेदना तरु किसे सुम ADC थमदना लेबसी मरम चारि ब्राहि वहमदने अदु हुजिक सी तरा की से ngai देबेदा delimitation से इरांग से मरम गसु खरा तौबदा वादुम वाली अदु इतारगदी हान दगी already delimited तौर लेरबा तरुक सी गिदि मिखल पांथो तौतबसिन यम चुमे थंबे दो लुरे दी ऐसा आ मत थमजे MLA सिंगना इलेक्शन तौनिंग ब्रा तौनिंग दब्रा दने ओके तौनिंग का दी असेंबली द मदु वारे अम लरग अदु सिंदोक्सिन दिन लो याव बों हतने अखोई तरागी माना लेजर गसु तरुक सिदी एजमस मसि तौदबा यादे तौगदौनी हाइदो मदु की इंटेंशन मा मदु की विल कनोमा MLA सिंग तो गवर्नमेंट ले बम चंगेबा अदु लेत्रगदी इलेक्शन तौनी हाइनी तौनबा मरमसु फजना पीरोय अदगी मरम अमा नत्र अमना अदुम यथोक लेदनेबा अदगी होजि अरुबा पोलम हजि कनो सांग थंबेदो कुकी MLA सिनि यारकदो मानदे दो मोदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन न ताले न लेथोखरे यस सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तरोगदि मणिपुर गवर्नमेंट मखादा खो इलेक्शन तरो हैरागदि गवर्नमेंट मदु नमफुदु तंगम दोरिब्रा माने कनदा हजिकसि गवर्नमेंट अबदि मणिपुर सि अमतेनि हाइरे अद एडमिनिस्ट्रेशन सि एखोइन उबदा तोंगान दोंगान चदों उरे अखोइ लीगली पीबदना अमनि लीगली पीद्रगसु कोई इलीगली कोई कनो सी एडमिनिस्ट्रेशन जी यौदन लेरे मफुं खरदि डी फैक्टो है बाय लॉ लेत्रगसु डी फैक्टो ओइन लेरे सुमाना लेरि पोसिदा मणिपुर की इलेक्शन ऑफिस ना इलेक्शन कनो ना ऑफिस ने तोप ऑर्डर दो इनबिगद्रा इनबिरोइद्रा अदिगी असाना थंबदा यावरबा मरी लेनबा सी इलेक्शन सिदी मरुइने SDO सिंग STC सिंग लो इन्वॉल्व तौदोइनि DC ना कनो ओइरो RO ओइरो बसिदी SDO ना RO ओइरो अनेबो अदि SDO ना RO इकान SDO सिंग फुल्ली फंक्शन तौबदा मदुगी मपुंग फाबा सिक्योरिटी पिंग अमदोरिब्रा नात्र SDO सिंग फंबी दोरिब्रा सी अरेंजमेंट म्याम जारी इलेक्टोरल रोल अमु सेम दे आरोइसिदी इलेक्टोरल रोल सेमगा फोंगदोइनि सी इशू म्याम जी solve to why si khoi chin da to gi ba warek lor to gi bidiam lai ba ar ground work te di thabak tu onthok de te lai de man electoral sema kan do da ya sai ha ma da thamje gi ba khoi kangpok bi da le mai te sing chwa sam bu le bi te sing madu gi electoral gi status na kamai do gani adigi moi gi yen candidature gi chance phangdra su voting right le bani na say example kangpok bi da naga kano ma le pen khalo candidate lama kuki su le pen khalo adigi naga do chance phangani kuki ding phangaro सिगी कनो में आमा कोई तो लाख पनीना फ्रीली कैंपेन तो वही खुदों जाबसुं फंगंद्रेबा अदुनानी नसागी MLA कुंदुना इलेक्शन जी फजना तो हनिंगी हारेगदी हुजिकसु मोइना अनऑफिशियल होइना मोइ कुंजी फजना फामिनारगा अखोइ जी सुमाइ तौदना इलेक्शन जी सोइदना तौरसी मजे सोइदना तौना बहनावदा खोइना गवर्नमेंट करी मतेंग तौबे याजी हुजिसु ताना यारे अदुबो हुजिबोबा अखोइ मदुगी ममी जी उद्रिबो अदुनादी इलेक्शन जी फर्स्ट क्वेश्चन मरी लेना MLA सिंगना तहनिंगदी तौगिबदा याम कन्न लुने खंदे तहनिंगद्रगदी तौदनबा मरम से मयाम थोलकने अदु गदं मयक सिंगम चन ओके ओके MLA सिंग मरु इना पर्टिकुलरली 20 MLA सिंग सिना मिखल से पांथु हदि ADC की मिखल से पांथु निंगब्रा मखोइना पांथु निंग तारगदी यारोइदुने हाबि हमदु मादुगा पांथु निंगबा तारा लेबा तारगसु तारा अमरदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरग लेबनी ना मखोइ तारा ना ngसाइगी पांथोसी है हिल एरिया कमिटी की मिफम पांथोक मतमदा तौरसी है ना आयाब पिरकदुरिब्रा कनोदा ngसाइगी ADC की मिखल पांथोक मतमदा ngसाइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड दुदी अमु यारो है ना खनबगी वाखलोन लेतारगदी मदाइदुदा मिखल से सुंगा यारतबगी फिल्म ने दुना लेंगांगना सेप्टेम्बर द तौसी है हाइब तारगसु इवन हिल एरियास कमिटी फावबा यूनानिमसली सेप्टेम्बर द तौरसी हैबगी रिकमेंडेशन पीबो ngamgaduriब्रा हैबगी याम चावबा practical challenge and also atop machinery की
पांथोप ngam challenge mayam am su ure ha ben oja singlen da su lak sam oja singlen tampak ki sidi mikhal paंथोप dum lai dune du ching gi sida paंथोप sida particular kitang case am lai ba mala tar oja gi ona sigi observation ha ba tar masi MLA singna paंथोning da particularly ngasai power mayam sam ko ina use toning bagi wapum sing adum mayam adum non wapum oina dum lai ha ba tar if not a fact aru target ma ko ina paंथोning di na haiga dori bra du hoji ki case da di hoji lai Manipur situation da di madu da ki kitang tayo naraga lai riba law and order situation number morga mikhal paंथोning da bana target tongan ba tokhai ba demand am leiba number morga mikhal paंथो po yaru da ba armain ubi bra mai thambi tokhai ba demand am leiba si ko loi khange ko yes adu na ngam ga sadam ba sum de de ko ne justify to sum de khale tolop ti lauri ba tokhai ti ba kashu pension ju dum lauri ba Manipur sarkar de ki loi na dum tawri hoji hoji moina hoji chura sampurda autonomous adu high receive university yaudun dum ya ponte Manipur university kano yaudun ga ya ponte besi gi se makata na sudum adigi si state sarkar gi paisa ga yauduna autonomous ka ai si smaire idi nu are ngasi kaim cha de na de charak ta dom tu gi phem ne sen yaudun ta ya ponte uji ara handi koi gi election tawdri se leiti ai si loi yaur bane besi gi se mo si loi khangi ne handaki koi parliament ki election du koi gi boycott tawdra in khalaga thada bisi a ma phang thadare e ko adu MLA kunjini ya gi dagi parliament ki to adi pau ka legi bra di ai tau de adi election di pezana pam paंथोकी natra paंथो pe pam ba okay election di pam yeb dar and the result to na evidence am oiri yeb dar aduna aina hajeningi di akoi gi mogi demand na mani akoi gi tom to budi to ba amasu mathok tai adi challenge opportunity othok pa masu mathok tai dana adu tawdra di kra di cha do no ba torop si akoi gi Mizoram de ju piroi Myanmar de ju piroi ba pension du piroi ba adu si paisa kra di la ka do no ba aduna idea ko gi 10 finance commission 11 finance commission 13 finance commission up to 15 finance commission ai indirectly also associate to gi ai 10 finance commission u no yawe yam kuire ko adagi ko gi masagi 11 finance commission u no we aduga irole bagi 15 finance commission tu su Manipur da lakhi ko aduda koina memorandum ma Manipur gi submit to expert me yaudana adu su yauze we koi drop ama Manipur sarkar na pisali adu su adum yauje ko adu maru oina mon ihana na moina koi lakku matam stai da moina hangisi lairi ba koi magi sen thongi film resource krai di lakani kramai toni mogi darkar laibna kyanu kai si adi ADC uji ki tolo ki wapum kai kar kai si mai lena ka tuini si finance commission ga mai lena ka tuini basi si haidi ngasagi ko gi 6 schedule le resolution ka su ko gi hojiki moi bill ma to di hojiki tamobin hai bidu lo dia de aduga iban le hai ba kambu sing ju state tu na koi paisa ji pajana koi moi da release to udra ba adu ga de mo dum tu du system no ji ko gi Meghalaya da Assam da ji am problem ri si lupa crore lising ma cha ma yang khai gi budget da cha mi yang khai di ga si nam ngam dre paisa pi ro tan ma mayam yauri ba state tu na mo sagi to hung da ga de tu se da to di ba aduna masagi mogi jiki 6 adu laibe area sing sida moi problem lai tabdi nate lai adubu aina madun mu tawna thangraga aina Manipur contextual id masida koin matam chana tawdragadi matam chana phongudaba singje koin phongudagadi masagi madudagi tagi ba deficit mangi ba mayam do kanana kogi subsidy ne prekadu yes kanana pirakado no du ziki ngasagi maduda ziki kogi sura sampurda lai ba miam adagi ziki mai bu ki nuki miam lai ba miam loan bo irang tor ba miam ji sigi miam ji loan tor ga he yana mom por en khalone ada krai de ku to no center sina ko helping and pi da bai mong si de do ko ura bane ura bai di sen thongi wani atai tai ma mai nongmai nungi ade maru marang ki dai khangdre adoi khangde aduga sidi kogi haidi koi north da lai ba miam ji di maru na kogi yellow proof hai tare ko sidi kamaina ko dugi mari si jik lai ba film jadi amana yang jami yam suma tai aduga amana simu sai jage punna khogi ADC kya lagi north ki wona india ki wona Assam da Meghalaya da Tripura da ama Mizoram da ne aduga Assam da ki su Manipur ne heli Meghalaya da su Mizoram da su Manipur na hela koi taruk eri sine ba ado yengone se missing se Tripura gi missing kya no mogi so ko gi tribal missing se Manipur de hele moina Manipur de hele ko mo se ton betri community me ameni ado makoi dem tadi tribal ka ki oiba ko gi autonomous district council am gatang se me ba masai ngai nan ko ki gi adu gi de etri line district to khai dok te ba division je adu dagi hauna akoi de dum leibe dong taure ba ko adar moi di leite adar moi di ADC Tripura gi autonomous district council je ya mami chali je kai gi no da makoi ji magi uziki hariba amak tang mak lai ado akoi di ngasai gi taruk si matak si tara suru kanda entire north ki taras di akoi mu hengala kanda
samnai da koi masing yam khali ke koi gi phal la kani kan khan badona to bu su adu su division koi think line da community line da mayam ji torka torpa si jo koi review to ba amadi change ba ko review to ba amadi change masi manipur su matam amma khang lai ra men kalon adu di hoi lai bi dire rem je ko madu su film du adum kan oram basu ya ba aduna hojiki koi gi tripura gi moi gi ADC lerisi moi election je adum chang nai na moi tong no ho nei aduga aidi kai matam da koi chatpa matam da ADC gi kambu jing ji gi magi power and function kari kram yam ji to na du wari sai ba wari sai mo yam phajana tawi ADC yaudana NRGS ki wahero any scheme bar sarkar dagi 65 central sponsor schemes la everything se masigi jingji makhoi gi khut yaudana akoi gi ngasai gi ekta mathak dagi tawthe ba adai makhoi MLA ding ngasai gi ching gi koi gi mai kauta du parga miam da cheng yen bagi thabuk tu modi matam sangdam ni tawde modi law maker ni na law sem da yawe ba hadi akoi member na tawgada ba pradhan na tawgada ba man tawde adi jinga parga koi ja chalaga jinga ye bai thabuk moi tawde ba moi law sem da tawe ba okay aduna punamaksi ani engjarga ina hajaningi di ngasagi ADC ngasagi delimitation tawni khangde amane thengdaring ge mangjabdi koi ni ngang khalinge na koi kana bdu doi ni aduga thengdagi da mangjagi ba poto madu krai di fukar ka tori no haido adu so koi khanami no change ba aduga adu amtang jayuge bese da koi gi Imphal kanogi urban local bodies tawrani haraiba adagi mo koi gi kungi koi tawrani harise si ju thengdar bane koi ju chida koi mangja da NRG is the koi pa in terms of thousands of crores koi kanu torise state ki matching habam leiba sai ju hari to state ki matching matam chan putu pang mo tu doi ne tu so aduna punamaksi yang kan da simtang haraga losin jage matam jam lai salakle ko figure sin amu kana ai ngai sai pi hidra malai ko sigi aina sigi rural development ai ngai sai jar gi to maje da 5174 da gi si handari hari se masigi ji ujiki hari ba ko gi panchayat ji matam chana masi function hai tar masi to bugi mathau mata ba to adune ba aduna ina lastly hajaning bisi khungangi ko gi sarkar local government hai do isam jam government na te ba elected hai ba problem yauri ne elected sigat sele elected to later this selection to kane ba aduna elected hai si miyam gi mute hari ne ba adu sing da su miyam gi mute har ga di miyam ne yadra ga di yaro do ni de na ko adu madugi poto sum la to kra di sum la to kra di madudi ani sai jari to masagi belot sum la to kra ga di belot ki motu amma sindia da mina bullet dum tar kani okay belot ki sum la to ki tar ga di bullet na mahut silakane habna duna ko gi north east ki tongan ba state mari da ba assam da hum mizoram da hum aduga meghalaya da autonomous district council ahum aduga tripura da ama lai ba north east ki ona mo 6 schedule ki makha da lai ba adu matarani aduga koi manipur ki na 6 schedule di na tre adugo koi manipur legislature 1971 ki manipur hill areas district councils act 1971 ki makha da manipur da koi district council se taruk lai bani adubu 2022 ki amendment ki matugina hojikte tara lai ragane havne adubu taruk poiro tara gi oro mikhal sidi pangthok bu matuk tani pangthok targadi chingi magi lege da chakho thorangi thabuk mayam singa sin thine pangthok pang amudni similarly koi valley gi su maruina panchayat ki amadi municipality ki mikhal mayam sing se matam chan pangthok pi targadi ADC ki na 2000 dagi masi pangthok tan lakpani aduga municipality ki na 2021 dagi 2020 dagi na ADC ki pangthok tan lae municipality ki na 2021 dagi pangthok tan lae aduga gram panchayat ki na taga panchayat ki na 2022 dagi na pangthok tan lakpasina matam se yam sang tore term amamam tanghai yoksalakpa amma phajala kadaba chang lai ta mangje basi manipur pumbugi ona mangje bani aduna soidra mikhal se pangthok na ba layang na so hona ba aru hair hill areas committee ki maike de su masi hona badi mathok ta duni ultimately miyam gi natraga laibak si gi natraga ji conflict le area na khanjari ba mayam singa si gi win win situation oiduni masi mizoram dagi tolopi roi mizoram dagi fund la oi aduga myanmar dagi su fund la oi heba yam phaja wafam sing ngasigi discussion asida tholali on the road ngasigi oinadi ngasigi the Manipur files ki edition ase matang chwal chinjarge ngasigi edition asida oja sang oja movie amadi oja CHINGLEN na lengbi thong ngasigi thormsi ba thawa pi khiba amdi mapung phan bidam ta oja mak poro bisna mukana tha so phonuk cheri appreciate you joining loirana SKTV ang grupo naman su ngasigi edition ase karam to bibagi ko gi tongan ba SKTV Manipur gi social media handles ngasida join to birga comment amadi feedback tha birak pi agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Ranthong signing off Kurumjari